Hello ljudi, danas ovo nije video, ovo će da bude short gdje otvaramo neke blokove. Dobro, znači ovo je sve što sam dobio naravno blizu. Da vidite da se dobio. Vi vidite sad ima ovdje dobio. Vidite koliko daje para. 150 miliona po sekundi. Otvorimo i ne gledamo. Sad imamo ovo. Ok, dobio sam. I sad imamo ovo isto da otvorimo. Bom, bom. Brati! Kris matematika. Gototina ne ovdje. Ovo sam dobio. Ovo je jedan od jako kratkih opcija. I molim vas, ko želi trade? Please trade.